Winter's here, the snow is falling on our car as we drive for miles to that little town called home. Halo bos-bos, jumpa lagi dengan saya channel Moldy Sege. Kali ini di tahun yang baru, tepatnya tanggal 1 Januari 2022, saya bersama Daniel dan Chris akan mengunjungi keluarga saya yang berada di kebun Batu Kuangan. All I wanted was you. Hari ini memang hanya kami bertiga karena kebetulan Maria pergi bersama saudara-saudara yang lain untuk merayakan tahun baru di Kota Bitung di rumahnya saudara kami, Deborah dan Willy. Christmas cheer and drinks with friends we haven't seen for a while, since I've been to that little town called home. Kebetulan hari ini kami mau basiar dan sudah menunjukkan sekitar pukul 1 siang, sehingga perut kami sudah agak keroncongan, sehingga kami sudah lapar. Bouncing off the halls as the church choir sings aloud. Feel my heart melt. Daniel harus singgah sebentar di Indomaret yang ada di belakang saya. Sudah itu, kalau kami mau meneruskan perjalanan ke arah kebun Batu Kuangan. All I wanted was you. All I wanted was you. Kelihatan hari ini akan ada hujan, namun terlihat masih gerimis, terlalu deras. Now he's sleeping. All I wanted was. Dan ini dia, kami sudah sampai di rumahnya kami. Di sini kami akan menikmati kuliner makanan yang baru, tetapi ada menu ekstrimnya seperti paniki, RW, makanan yang terbuat dari daging. Yang boleh mencuri sedikit Boleh? We drive for miles to that little town called home. Tinsel hangs from every corner of the house, and Christmas lights shine bright through the cold evening fog. Now he's sleeping, bouncing off the halls as the church choir sings aloud. Feel my heart melt. You walk through those doors for Christmas. You're all I want. All I wanted was. Ini dia kampung, ada makanan terbuat dari daging babi, kampung, obara, ada ikan, ada paniki, ada herbi. Jadi kalau yang sudah mempunyai sakit makanan-makanan ini harus dari Drinks with friends we haven't seen for a while, since I've been to that little town called home. Pine tree dressed up with every ornament we got, and stockings hung with no overflowing from the top. Now he's sleepers bouncing off the halls as the church choir sings aloud.
Dan saat ini saya telah tiba di rumah adik kami, Ibu dan James. Di sini juga tak kalah ekstrim karena di sini kami disuguhi makanan seperti daging babi hutan, ayam, dan ada juga jair. All I wanted was you. All I wanted was you. Now he's sleeping. All I wanted was you. In my heart now. Terima kasih bos-bos sudah mengikuti perjalanan kami hari ini di hari pertama tahun 2022. Semoga bos-bos juga mendapat berkat, sukacita, dan selamat tahun baru. Thank you.